nze Stephen Baka Mugabi MP wa Bukoli County North. Olwaleero nviire mu Bulambukufu Bulambalamba okudeclaringa nti ndakuba candidate mu kalulu ka 2026 to 2031. Ndiwo ndikuja kwesimba ku nsonga ya Bukoli North. Mukidi bulungi lwaki ndikumuwagira oba tudikumuwagira n'oyo MP waife abaire oba ali mu parliament esaawa eno n'atwidi toya tumwidi bino byonna ebyaliwo nti oba abuze oba akoze eki byonna nga ife tusonyiwa kuba twena tukole ensobi era munaife gaira yetuli yetonda tulina okumusonyiwa kuba Katonda akuba nti atasonyiwa yena tajja kutibali musonyiwa nga oli kubona bambi embeere tuweri tuli mu district ye Bugiri eno mu isaza lya Bukoli North era ngene ebyobufuzi byagemeera wansi ne waigulu ona kulwaleero nkyalire muku omwami ono mumwide bulungi nekonayo member of parliament Baka Mugabi member of parliament waisaza lino erya Bukoli County North ebere ya mawulire agabenga bitangana ali kujja kutukobera ku yalangira nga akubya tali kwira okuba member of parliament aye oluvainuma olwo abantu babuliddo okumutyamisa mu nkiiko n'okumusaba aye endowooza oba oliawo yavuye nayo nga member of parliament era nga n'ensonga endese wana tukobere kuku kikyaizaako ndi musanufu okwogera ku niwe nsanga era ino maina neerobozi ninze Stephen Baka Mugabi MP wa Bukoli County North wano Bugiri era nga nsanuike ino kuba kyaza wano olwaleero ku nsonga edigamagana ku bukulembeze bwa Bukoli North olwaleero luno lwendeclarinze officially nti ndikuja kuba candidate mu kalulu ka 2026. Bona oli kwira ndikwira ino era olwaleero ndikusaba imwe abamawulire mutambuza amawulire gano gatuuke buli wamu kuba abawagizi baife buli munsi balimu na America Bulaya baliyo mubakobere nti Baka is back. Okay. Kuba mu 2022 nalanga nti bana tijja kwesimbawo era naba kukuni embedi wera ku wano mu Bukoli North ngamba ko banti abananze bya politics nawo aye bujiro ku nencho ngembere dali dintwere mu politics dikyuse nga kiraga nti nteka kwira bwire by all means. Okay. So ona bongo kali tukobera lwaki ise tono tukobere kuku twidukize kuku lwaki wali olangira otolikwira bizibu ki oba oli awo bizibu byali bya mirundi ebiri ekizibu ekisooka ekibina kyange kya NRM kyenkoleire emyaka gino jena bukyamba muto kubanza nali ku university nga nifa bakolera NRM ku university mu 95 up to 98 ya Makerere nga nifa ba mobilizers ba NRM nayingira politics natambula nafuuka MP naira yebisanda bino ayenga abasada aba NRM tibali kumbo nawo kuba obanga oli mwana osoma wa manoti ndi MP1 ndikuja MP2 MP3 aye wosigala wa MP5 wabo omwo emyaka jona kibati kikola makulu so najjo kuba mutoki nga NRM njikoleire parliament imbaire mu emyaka mingi aye nga chepe tidiri kola ki tidiri kuida nafuna mu obunivu nakoba nti be wano kiboneka ndi kumala bisera talent yange eriruyi era nali nsazeewo nje mu bya business otise nebyo nasala on politics kamvwemu ebyokudaga n'ekibina ekitakufa kukambireke aye nalinka ali awo kiboneka intelligence ya NRM ya picking information yeyo era ndindi awo nga bankubira nga bankoba teri ebifo ebiriwo omuli ekifo ekyokulira kakiko kamateeka mu parliament saba kubimu ku bifo ebyo twidakuwa nasaba nafuuka chairman w'amateeka mu parliament committee on legal and parliamentary affairs omutima gwakyuka namana nti buti ekibina kyange kitandise okumba nawo. So nekindi ensonga eyokubiri wano office ya NRM ya Bugiri yali tunigiriza ino abandi kuife obukulembeze obuno obwavwako ningwa obwa NRM wano mu 2016 wali wa makuli manjao agaberegazanibwa mu office ya NRM aye buti twakyusiza obukulembeze owekitiibwa Solomon Sirwanyi ni chairman wa district era tulikunwa ku maadhi tulikulya emerebo tuyiguta kuba obukulembeze bwakoze eki bwakyuse mu office eyo. Okay. Mpera ne factors edebiri wotaku n'abantu abere bankubira amasimu ati owekitiibwa walize otatuleka bule kotyo nasalawo nti kandire abantu bange
mbetondere webanga eriyo gwe nasobya ansoniwe ndire tukole emirimu kuba butie Kampala yagonze ate ne Bugiri yona yakoze ki yagonzeemu kuna bali kujja kutandikirawa ntandikire wane wange waka tandikire wange waka tandise okumitinga ba campaign bange bona olwa yesterday kwa 3 May n'olwaleero lala June meetings ba campaigner abaswika ebitano my campaigners era nkaja mu maiso n'omulimu gwenjo okola wiki eno nayo neri kuida meeting my core campaigners wenaba amaze okumitinga ba campaigners bange oboni ningire mu field ndija atandikira ku bavubuka tandikire ku bakyala moboni meeting buli omu tunajja okutuka omwaka omwezi ogwida wiki esooka nga tuli kujja mu final kuba okulonda kwa wiki eyokubiri nga baka nali waigulu era nga abantu basaze nti baka gabajja okulonda ebintu byenasuubiza ndi kujja kubireeta nasuubiza embago nasuubiza tenti already tenti wiki eno diri kuingirawo nga my target ya tenti 3 buli muluka wairenga neyo kunayo nandagireta buli kyalo kisobola okufuna tenti oboni menteeko embago later. Okay. Honorable oluvena olwokulangira nti tolikwira ibanga eryo lyawo omwagani abantu banakigwanize abantu bona abali bekwenda okwira mu bigere okutandika okutambula naye batambula kunimbe nga berangirira buli saawa eno obaka kibo wabo abali mu kyalo kyo abantu ababa ere batambula nga banonya akalulu bavubuka mostly abasinga bonje bavubuka ekisokera irala idembe lyaibwe mu constitution okuvaayo balwanira obukulembeze nibwe nali bairewo nga nkola ino bali n'obuyinza ne idembe lyaibwe mu constitution okusaba obukulembeze so wazira tabu aye ekisera kituuse nga mwene mwaize antaize n'amaani mabitirivu so n'olwekyo nze amagezi gemba waako abasobola bali baire baweta kintu kino bakivwamu aye abanalemeramu baide idembe lyaibwe tujje mu resi abantu basalewo kyayi nga kyendidi nti abanalemeramu era binaba biwundu byerere kuba akalulu abantu bali laikiro kawabaka aire mu parliament. Okay. Ate abanasalawo tebali kwenda kukweyungako mwide mujyo maiso n'enkulankulana ya Bukoli North. Abanasalawo kuneyungako mbaniriza ino era omuntu anabanga ali mu ndowooza yokuneyungako line dange diri open. Ante banabanga bafunye omukisa gw'amaani no kuba baida kwega bingi ino yabanega itako obukulembeze baida kwongera okubwega bona chance we leader mbere batwala obukulembeze bali banga baide ekyokola kubanda kubangamba mentalinga bulungi ino. Okay. Onabo yongera okusaba abantu ba Bukoli North okwenda abantu banga ba Bukoli North point yendi kusokeranga ko abantu bendi ku meeting ebikunso okuva mu sub counties ndi kusokeranga na kwetonda nti nasobya okuniga omubunivu obwo kabiri naberabira imwe mwali muzira nsobi aba Bukoli North mwampa akalulu mu bulamba nairayo mwali muzira nsobi ninzabaire n'ensobi okuniga naberabira so munsoniwe ebyali obina bina tubyerabire nze ndizeyo ku original bakole yaidanga yemuli natambula mu byalo muno naba meetinga naida kunimbe nasula ni kunimbe ni tufumbe mbere nitulya mu masanu nituba ni meetings ni bakaize eyaletanga eyasimana ikonta eyaletanga emidozi dabavuka baka naize original baka so munsoni we byaliwo tutaniga bakobate ataidukira bya irata kola kitafumba tena mukaire bakolo emyaka gire ebiri eja kisanda kya ekyomunana nekisanda ekyomwenda emyaka 5 ni bakaize gino ono bako nabe tategerekeka emyaka gine 3 oyo mumuvweko bako original naize mumpa akalulu nongera okubaweereza era ndi mwetefutefu ino okubaweereza. Libasanuku olwa Honorable Okwira ekisookerwaku twidi bulungi nga Honorable ono n'abantu abenaalemu bene Kongo ate twaba abawagizi benaalemu. Honorable tukoze naye emyaka embeera dakola naye dakolera abantu nungi einuma yona embeera ebeire nungi okutoolaku ekibeire kidamu obutategagana ekyo kyetumusoniwe nga bwasabye okumusoniwa era tuli kukoba nti okutandika olwaleero tuli kubona nga ni Honorable asaana okwirayo mu parliament. Byatukolera emipiira tenti amasowani n'embago yatuleetera na mind form bowa yalongosa kati yasimisa bowa
kati honorable namagera yatulimira kati honorable ife twali tunize aye kulwanze n'abantu tukusoniwe ngosaze okwetonda tukusoniwe era tukusoniwe akalukako niwe MP kwa tulingirire wazira MP wundi aliwo tegera mena nedobozi weta swali kigo MP walife banange ne basakatonda kula honorable F Baka okusaba ekisoniwo wangu bada abantu bali banise naye tusaze ofena okumusonyiwa kubanga Bible yoneka bati omuntu bwasaba ekisoniwo olina okumusoniwa sebo honorable tumaze okusoniwa tuli kusaba busabe nti tuyidinga boja kuira ku parliament toja kuira yo sigalo otyo oli kuja kuba minister ekyo kino kuyikiriza tendi kusaba ndi kino bewalangira mwene mukamwako okubera abantu toli kuja kubawa tentis kola bukole mangu olete tensedo oyisa abantu emitima abantu bakwenda ndidukiro na kulala bwe wayogera ku radio twali buguba wale kubikado waliwo abakyala abana bakubeti Baka bwayira ya namba yantwalira abana bange ku polisi nali mulwire oba wamutwali kwidwaliro anga bakubeti tusababusabe onare bayire ndino kulikiriza onare biwakola abantu abandi bakali kwerabira paka leero kali yanza oni honorable Baka Mugabi Stephen ngaise mukalulu aka Collins ilangi namani manji ino kale ndi yazidi yose kuja kusirika wano ndi bujiri eno abakali kusubscribe ya police go ahead and subscribe, like and share our videos.